نعم. بسم الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونعم وتكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Handani durengei fursa yenu nimbushirieni mwezi wa khairi na du mwezi wa tumu bokondor lonuo insha Allah. Mwenyezi Mungu ajujalie ukena khairi nasi urwalie marunda mema uhanza herabana. Mwenyezi Mungu ajalie ritubu haukweli hosonwaye ya riumba ajalie wajau riunda ushinzi emanasi wasaya karno parohi sa tomawa bungujuyu insha Allah. Sha uliho tivumbuweza hetumu dotoshelezi ya mna nukta mtiti ukaya reshelokana hini mwanadamu ya hunda bahti hata ya waswili wakati jawunu karfungetumu badzima inu bahti buku Mwenyezi Mungu rinkoyo ani ngyo hama bonus Mwenyezi Mungu nka umru ili mriaji rashete hujumwaze maasi bokodo mwanadamu ikao hahonru bahti mbi hazifanya haizo rifanyi jitihadi kiasi tosha hujuma zenti huzahe Ramadhani zinu rikaijuma ufanya ibada wakati kao ngabo baadhi ya nadamu bokojo zisokai ebanu ngabo mwezi mwanadamu yambiwa yafanya maasi na yatongwa afanya maasi tijabu sha mwanadamu ngufanya maasi haizo lukana Mwenyezi Mungu hata uo mwezi unu ukamwezi special ukawanadamu ujunda haruma qira au ujunda haruma swala ujunda juma wabadu ujunda kadha na kadha unumwezi undu khususi wakungu haruma mwezi unu ikawo usababisha haini mwanadamu ungwa himenza nguji ngundo tartibu ya ukaya ardia jirashete hujuma zile maasibu kundo yafanya haizo dutosheleza nambavi mna nukta huo tikanti banu hafaslu mbili muhimu lakini rahane jonji armas faslizo ngamrudi nivirli ha makaulu mashashi wanama watukufu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mjumeani henu jombiwa haunre bahti ya partager video ili jo parsiwa na onroenji insha Allah. Naomba mwikenga mnishi yao paskele jiti lisi hambani na botu kabo ngamimlemevu sha detumu ganzao rende haupolevu bumga hibenza Mwenyezi Mungu aye deujo jailia insha Allah zenrongoyo ziwaswili. Donc ngamrejei haruma nukta ikao ngiyo muhimu halisi rahani janjia haruma zima udonibili bukodo zani hansibano ya nukta bukonga mwirejei dukanga mweshelea uhanyo antipi ukana hamwiso video nefanya tibirlia haruma suala ya husiana ni mwana nyasi aimani mwana hatu mwana mshohatu ikao ha tonzolo muri ni mafujari wa Usmani Azali baada ya hizo tende hata tionesa ukaya ngabo video shamin tuitoa habahati mbi hau mem habahati nje mangarjojo hamba katika wa Komori waundu shabaha shokaya wajoa hukumu ujumweza jir almuradila video itambaliyo harmaze rezo sosio mitsidenetoa walati mjeni kamru sha ijuhundu bumgwa hibenza na wandu wasaya waitoa tikahanza ni hadani harmusu ala hiyo hamara ya satena ndonini pare wanduza mwana nyasi mwana mshohatu mwana hatu ikau harolwa hitwa radiro pare harmo sibra ukawelewe ukaya balowa na damu wafanya zila watu ya video ila wala kwa jazifanya hashengo shahao hauha uivivu hauha tabu itoka uyonti shaki nyume ya zila wakuzifanya hahanza wa denonse upeu notinru bokondo wafanyiliwa mwana hatu ikao habeshele ya hanyo antipanga mweshele ukaya wakatema fujari wanu wanjia harumu mji wa mbeni wada wakahangamiza mji wa mbeni warohito wa viole wahibe bahi zenrongo no chanfu bokondo wa jiri harumu mji wa mbeni baheza jirdo kaya wala wambwa waziri hau directeur de la défense bwana Belu wakati ya
ya roli wazila habari nda unesi wazo mkaba nuna mronese video na mronese kadha na kadha ne mafoto jamna jabu angwe yabuke tubidi mwanadamu ashangae ikeja zila ziparhani hormoze rezo sosio kweli tinyangu homru jihunra ya faliki izungo za mwanadamu tibahi mwanadamu ya hafa shaika muhimu uliho do wanadamu kwao dori wano nao harmwe nukta yo wajau ngamju soma suala iwala wandu wokao duwa kambo kaya wakati wazinu jeza mbeni zinu zakaya ngebidiyo wandu wabwa violewa wandu wabwa fanyulwa jao ne uidzo wabwa kauparani hapa parani ushudi notama video aba haze video ila tabali ya weiwona wandu walangu ambao jera nguhentuila kwa tina hatamba suale toka yonti kawa yamba haungwa yambao shawa noya wanoya huzimu watulilia vawe bahari itulilia kabati mndu wambomba habari toka yonti izo tabia zao nartizidi wazo kaya wanadamu bokondo waralwa hito haruma yenti ya Komor rangwenzi ya kifujarinu ya kanti haruma ya sherichila baho wanadamu wao jusqu'aujourd'hui kabati mahkama toka yonti ijopa ambo iparhaniha ibulhanishiha hawanza itunde ijue zanongo zajiri shaki nyume ya hizo wazamiza magamawe na kadhana kadha hata zitaratibu zontipia ili wadihe ema hadisi yala batike mrujo paro henda hata ya birlia ya bwena sahabo kondo ni birlia hujuma zambibo kondo zijiriwa harmanti ya Komor hujuma ye madhambi bokondo afanywa harmanti ya Komor no wanadamu bokondo warengentia hatu mateka ne majeshi ya kifujari bokondo wa birlia doheshele zahini mwana mkomor kai mkomor karjesa tomo hamnyazi Mungu mkomor utise tomo hamnyazi Mungu nekakujesa toma haungo aminu kanaba mnyazi Mungu yakadi wazemru mawahe ngo aminu kana mnyazi Mungu la'allaka heda ngujobadila azinu an mweshelezionu kaya haini ya rungwa fuyu haini ya kazi wa jaraha na kera dhi yafanye tartibu wiwinga mokura mwanama Haji Sabahaddin ya kera yafanye tartibu yafanye planti yaone doktori ya hakikisha ni ya shuhudie zanongo hizo vamijana mjarada wahone sasa nongo ze madarabu kondo za parhaniha ya henti mafoto nane kango juo wandu wakondo vreda zanongo hizo amini ukaye suala yinu ngeju paranda tangijo badiliha na ye badiliha insha Allahu ngamjo rudi mreje mjem depose ze planti za hanyu wanadamu wao ya sharia shaki Komor ni dawla Komor ni mahkama ki Komori wa hukumu insha Allah. Donc voilà en bref wana masuala na kautahani wa birlie arahani jakati njio harmwe suala mayi masuala mayili bukondo yani hansiban masuala mayili ngamjo kananga simozatu mwabuntu tani kemle sa ngam aminukano wadazaha tu nana siwa to kasu sandi wanra shahatu mabani rijokana uhitajifu kanarera wasandi masuala mayili bukondo yani hansibanu hamada elimu onar mazititir bukondo na zitia yabo de suala husuana na zebiye wa Komori wajuha gugugula na hula na kadha na kadha ni suala husuana ni kurie bukondo yafanyiwa ni opposition yerewa Ousmane Azali ndio wajibu bumgwahibenza khasatan harmwe suala ya husuana ni kurie hiyo mwanadamu hamadami ni jitamke wa Komori wanelewe ze fikira za hangu ne rai ya hangu jume suala hiyo wenji wajitamka nga wajitamka kinyume ne rai bokondo nloni hiyo nga wajitamka hatartibu bokondo heli mimi bangu no nauza ngozinu sha kulo kanarjitamke haini mjimo harumanyi elewe hauri hunde bahti ukanariba jini rongoyo zo kabanyu wasaya mwelewe nono suala yinu nga mhisu kana ngizo muhimu nono yode mana bukonga mjoreje harmwe suala hiyo shakabla mi huja harmwe suala ya husiana ni kurie ani umjarada barua risala bukondo yafanyiwa yere wa Ousmane Azali ya husiana neze voti za 2024 kabla ya mujaiho ngamjovirlia ya suala ya hezebiye hama kaulu mashashi kabisa hadani ngamsikitu halisi no wananyasi ikawo ngwa
nzao ikebala ala yeheze biezinu wairenga wendo nyorangu entwila waja wabadilondo zankili watermo swala yeheze biezinu ukabala la hakika wala wandu wa rwaya ndongo yo zilona mradi walenga unizo emanana bosano ngozinu doka hamara zinji na hebanu tibirli amabi ya suala husana neze biezeza mviozulo sheri ika usonti pengar jwa ukana juillet, août et septembre, billet qu'on a eu 2400 €. Wakati lono. Sha, exercite sha do karim parani, rumambia nukana na mkeradhi, bale dala ula haina tabu bokonga zunrawe komor. Haini dala ula uhunrie komoro wakati lono unudo sushinda, ritanganyeze mvuza hatu, risukume mwanadamu wa yirimre wanze. Haini wakataju rohamo wanze vaja enzi yaukaye kantinge jo fikirlie mwana mkomor imfikirlie maisha yae imfikirlie umado wahe imfikirlie bala hato mwiso wahahe wadu wakati rojojo ujarkenti rambe mahoza ya hatu sheke anzida ila kamjelewa abungwe na mwone badi mkomori mwanadamu speciali Vansido chokala la hakika ngami kontro wa ho wandu bokondo wafanyoza ngozila hasababu yoka yanga muhisi na ngamu aminu kana ngwala cho wakati wa bure sha na mangalie wa msajaja ulo na mkomor ya tonzele ukana kweli anzali hamenye maslaha ya hekomor hamenye ye ze mishinzi za hekomor tiwono janibu ya tengwe jitukufu harumo mji wa Marseille ikaw siuhe hatu kanu mji wa Marseille ule kapitali ya hatu wajitamko jumwe suala hilo kanangarenga wakatwa ya hena mrujo shilia haduanzedwa masiwana partiri ya homo ati jimbo sebala ya mbame emru wangari mnenga wakatwa ya kiumila nanti Chudoto kana mokana wanadamu wale ebala wadi wazo kana anzali hamenye milananti kabati milananti komori sha ye gesto wiyo yonkuyu Yoya ukahaini mwanadamu ulo namba imani ya lazimu isaluye. Shamwisheza jiriabo, wajuha majindu ba walo haruma mji waliyo ba ono tablu ba kasem haruma. Haya sisi karja kubali zila, wazango zila za uwandu walo Marseille kadhana kadhaja unajao. Yo tide heli wandu eka urengeza. Iyo tide heli wandu eka urengeza wa komori. Vanu sonti pia. Haini mwanadamu johima horanilia wonguranilia haini mwanadamu johima watukufu harirongolea ikaharongo wanro wa harirongolea itabudu jomanguranilio haranilanai haujomangurirongoleyo harongolanai sheujorania harsikinyo jumastabu bokondo risanshio ibirike warongolea bahoa naama wananyasi bokodo hachunda mji walio ngamshukuru mji wa pari kwa jajitamka na unge onatabilite bungu haipenza wao sha wananyasi bokodo walo harmo mji walio asubitiwa heye wa devie wa lance defi wala zila kazila ukiri jauna jau ngamenyawo ekomori vanu udhamana chidocho kamrapa maele udhamana gami kontro heze mkozila zontipia shanga nrudini kritike e comportement bokodo mloni yo ni wandu mwenda mwakazo muharuma utsona valeur mweshien ronrondo ula mwiba majamvia sabu yaka utomo Abdallah Abdu Hassani manani hasababu do muharuma ida atarangezo kana ula do muharuma wa Abdallah Abdu Hassani sha monole jawbula tolwa baadi hemze mfumbuni wala sabala ya kawu urabi heheli ya kahanza shahajibulwa ni mtukufu ya kaumezire makaulu ya heda taonesokana valazile bwano la kamba balaka urila wasiwamba jini karjonre hikma sisi rabembabala sheki ukweli zinazo kweli balaka ula wemba jini imze mfumbuni wala shengenga bomilana ntikomori ibidie kumjua mfumbuni beshadi honazaliwa shebidike ushingi warangu hosukula emirongozi ya kahamba ya utolo hanyanyahe bwana wola nemze wa hatu mumbajini wola bahi wanama watukufu vanu tukabunga msaidio shanga monzono nisokaneri eki ukweli wanama watukufu ulokaba kejanibu wahime ikao izo hamba wambandro bayi shengar aminio ukaya kweli
kwa nora sudi shamba bahanu hawakati kao wanuze biye rula wasi wa Komor yabore wa Usmani Azali reuti wa Usmani Azali nguto hule beida ila uyo yabongar pulo zito sonti pia zetabu izmkomora zensho Komor rangula diwani ujahoto la falasika ya mafura badi vala sonti pia wa Komor singartingo ukoza yabo utukoza msaidie ya undo milio utujwa falasika mafura henda ralingabi sha sonti pia rasirala hunu henda rowalu hulangari koza uhetartibuina haizo anama watukufu kwezi timwambia nukana yasiri iliyo harume suala ya hezebie zila wala wandu waka usindiwa hauzila tartibu za wanadamu watona akli na hikma ya ukawapula watilo harumajwe ya ukawajewa rifanyilie diversion ya hembwana bokondo ruloni yo ngamonao ukaya harumaze plus publiki rukenda remare fanyeze mandamano wanadamu wala ulihokana wajarikensi batima rifanye haini zofanya ritowe mwenza hakamoi shangwa junrao haruma mabangwe na sali hunro aji hata balngwa kao wenji hanasi esa wabayibu o wenji ya wasi ya shaitani iwanjia mkomori ndondo haizo wawasuli bala inde mana woko sazinu monwe marunda ya izo bokodo mwabao ye marunda dukaya kabati mkomori ujostehi iye desizo ya rengwanu wa Marseille nutu kakejaka yoya urehemula shamkomori ngweshi harmo msajaja kachukubalu kanabanu wanadamu wejunda beyani wanadamu wejunda babahanu wakanzi bal beshanganyi wararu lazima wake mzima yake yedo mfaume hau yake yedo imamu wa utendea wangu izo mkomori katuzikubali rahangu harume milananti uja haruma ya dini huja mem haruma ya siyasa zonga mzira mbuwa ndondo donc uo msuiba ikawajibu nuvirlie mabi neshaleziye wa Komorukana badi hosi ujwari meri waniye mbwana yinu yesu alaheze bezinu dekanga sina daula dekanga sina mahkama dekanga sina uaminifu dekanga sina emila nanti ya hatu irengelei kanti dekaye siyasa ya hatu irengelei kanti deko wandu wadi ningwa na udhulma na honaza tula dhimu hata ezo ngo zonti pia shati hawa jayinu karti na daula ya wakarna kushinda rime rambenga rfadi ko daula rida inongo kadha hata ezo ngo zonti pia wanama watukufu sabantu tahanike mle haizo gamjio harumwe suala yahe barua bukondo yerewa Usmani Azali gamjio wajau hawakati kao ngabwanada muwenji wokowa nipara hahanza wansahili hojumwe suala hiyo gamjio hawakati kao ngabwanada muwoko hata bal heze nafasi ziti yoza hetumu yinumratu shuno na manafasi bal upande wahe hazine wakati mrujardiari jodahoni ya saidie mrumshewa nrone menru ali kadha na kadha za turuhu sungabwanu sama suala na tushulonda wakati na wajibu hata bal gabwanu radisama hadisi shana tushulonde fursa ukanani wanguke klerma ya aye hangu wajohirambu wa nronondo haizo ngamdango fursa inuwa nama watukufu ni jitamka hosan mwazi wajihini tukufu za hanyu hujumwe suala ya heza jiri rijuha nga sinantuncha shibanu hasonti pia nga mzijuao rihundu ukaya ye Front Commun ikao do incarneo ya opposition ya Komoro wakati ronua unu wenda hata wajone sokana Front Commun elargi wafanya mjarada wa barua wawereya Usmani Azali haruma mjarada uo bumgwa hivenza hena mru hajihundu nefikire ya hai handani lukaya ngamwanyiso badima no wanruboko watabiha nesu alayla hojiri notido tokaya yijiri shanga monjonjone sehena mnainukaya wananyasi watukufu ikaudo unrebahti no subuti no shuja wakangwa fanyawe jazila wandishi ya Usmani Azali risala jaila na mwele wandwe makaluni ambao mrati jolewa na hizo na tuhamba na nyina msena ate mwisheno nono zona bao mrati tahiyelewe zona nzona abe mrelewe zona hamba wanadamu warenge initiative
waandishi Uthmani Azali barua ila njamba zoka zirendwa shena mna ila ngamfikiru kaya engeri karila na shawiri baadhi ya haturi jwazenu gozila bosejo kari fikiri hana mna nyinroji amonzo none seda babikwezi hamwanu ya handani nabodo bahanu bokonga mriho zela wa mazahangu haku tiswalo kanara zali anjo kanari président ou yeti président awanjo kare dictateur ou yeti dictateur, ça je n'ai rien à foutre. Shanga monzono ne sokaya handani do sokaya bandi ya hoa Komor ikaungo harumwe bwana yinu ikaungo ajihiso kana woma bwa mana harumwe bwana yinu wajihisu kaya wadiwazi wa harumwe suala ila zabari hindi ni wananyasi watukufu raheda hata rakawasuli haruma hawajelo kana Uthman Azali ngwanzishiwa vatuparhaniha namna ya communication yokayo wa Komor wahudumlwa za ankiliza hao hawala wana kabla baishe konferansi parhani hao nongo jazila zijiri wanrua zijue rangundo ngo jazila kazjajiri ya wala zima haini mkomoromba bahanu bokondo ya liyo ya junre maruhe ya shangaye iyo ikawajibu na hizo hawiyabo ndo bahanu boko mimi Muhammad Baruf ngamri holawa mahakuyu enamna bokodo zanongo zila zahenda she zadunga yabo zono ngobo kongizo discutable kangarangalia wa harma ya akli ya mwanadamu gamonzo nje na manongo tsainu hadani dokaya henya unabahati ya some barua hele wakane barua ila ibalia janibu mbili janibu wokoyo ujua ekivalente si hamba prealable na janibu woko yadunga yabo condition wokonga joka uparhaniha awila dhimusparhanihe hikaya zila prealable wokondo za tawani wala wananyasi ziparhaniha bal wakomor hoji mlifuhani valado mbaba hanu boko rekhtalifiana valado mbaba hanu boko ngamrihola wama wananyasi umedo bokondo wa heda doka kwa jarila ha kwa jarifanyi lamba conference de presse wari tanabahishara rambu wa nabahisho Komori warambu ngo jazila shawada za huzimu wafanyaza ngo zila na zila ngobo kunga tukenda hata zibajini bal mimi Muhammad Baruf ngamanzo none sokaya umanziho barua were wa Uthmani Azali hikaya wanadamu wa Komor ikangwa junrao harumwe janibu ya uhara ya azi ya Uthmani Azali hikayo wenji wa wafikiana yaboyo haki ifanyiwa maana vanura mangarwani ya dawla ya uhaki na dawla ya uhaki ye bazi ya dawla ya uhaki nrongonraru demokrasi liberté ena hindini tena na mahkama ya kanti yode bazi ya dawla ya uhaki wa Komoro haizo ngamjuonro kaya harumwe frankomeo ya janibu ya opposition ya Uthmani Azali ikaondo roba dima ngabo wanadamu boko wajeyabo watsengele ya wakutsawa iliwa kenti badima na yorehma paski yombo anabu korika huiwa na rangu hali rekanti rambu kanana rkeba dima abungwe kare de hatar wasuli mabahanu jabo izono ngoza ukari rahimu de handani ngabo wanadamu boko wajeyabo nyumeni wajawa tsanganyiha harumao mkonti wa kifrankome ikawo za ankliza hao na hikma ya hao wajantizo kana kairira nde harumaze vodi yode fikira ya hao ngebilo istahilo ya fikira hiyo nga jabo konga bo wanadamu boko ngo homoni rangu kablia wakonso harumo mkonti uno wambao frankome boko wajawo wajungu rangu hale haruma fikiro kana ngebidio rede harumaze vodi na baadhi Jametr Mahamudu ja Yusuf Muhammad bana ja Barwani ja Razida hata baadhi wasaya ikawa hamba no karti to arwe daruma votida sine mroi sha izona nzono nesero eko wenji wanratsanganyi habadima ya kidemokrasi
Owenji wa desido kananga rendo vanu ya wandu hende ikau harabo ti mwanadamu demokrat. Yode po ya mwandu nanzoni monese. Ya bili hujuma suala herisala inu. De yararu paske wale ya mwandu lokati njarehemu ulokanaza nungo zibwanda ziwa zindezi fanyo helila. Zabili doheshele ziano kaya badi banon konti unu ngebidore de manière démocratique. Chaque tubidir dirifanye tartibu ya dictature. E kwa wenji baminchujua ezika hendaji sheko wenji wano kanana rende bismillah zojo parhania oba na bahani njauda ba wakomori hoji mlifuwa hanyu ngamanzo ni menanyi rirentile paniki ne waswas ya hena mbanungu joto kolea ichokabori jihunde tututuhula na kadha shari kenti richa ezenongo haurizangalie ezenongo yobwa komor zanziwa harumweba ruwaila ikao ngasina mahamita nuranguru lo harumweba na inu ikao kazjaka utahu arangu haleda za mshangazani zenongoyo anrongo hindrini zenongo bokozi parhani ho harumo mjarada ye barwa bokondo yafanyiwa za ukazi shangaze mwanadamu baze nongo zila karjakanizo yabonga mwanzono nesokanende ye barwa ibaria mafumvu maili prealable bokonge parhani ho harumo barwa ila haini yesoma doka haya gamji positione hamabanu titsanganyi hamino anama wenjo bange bidore ndarumaze voti abadi bakarna ujwa he ndarumaze voti zinu esabanu ndarumaze voti zinu yabanga bo hasara kadha zalwa la kanu para kubali abadili jamuna kadha hata hizo ngozo dos parania wandwa discuite finalement okay bon wenjigo no kana narin abanga ngarfanyo kuria inu ngari mare yao rimone sokana zinda zila baba hanu ratsobasiha manda bala baba ratsobasiha ngaranzo ba prisonnier politique wechiliwa izo si uzambara nguhale ngaranzao wananyasiwa ufungwa bonze watuju ujarumenti inu waunre liberte yao jodo ujaba tino kana wanketewa ngaranzao haini ni wakati rujo kanzari jwero wanane chido chokanga saruma opposition shari jweri kentiri wanane yabo harumaze nungo izo njawona manongo choka uyonti kao yoya nyumeni ya ukayi shangaze mimi Muhammad Barufu watukufu njawona raha harmom mjarada uwejani buyabili masuala ya unga ukler si uzabana duka karna ujwa hedar mavoti sina Usmani Azali kaye mwanadamu wa kriminali wa shongawai kajele wa kanabanongu dofanya voti nganzozi ke transparent nganzozi ke sekurize telewa ekaya zanongo zile sparaniha badi abonge bidio juma abo sharika nti yeseni ndiona nru kumena ili ani banunga mwelezo zanziwa mwebarua bakitselo kananga bwandu weda hule hawajeleza nai hanza wamenye bwana ndabakarujo menye bwana henda mna yinu waone saukaya hikaya dizo ze conditions za sujo hasura armazinza bili ngebido prealable le parhanihe wandu wafungwa wechiliwa rijori wanane wajawu kadha bahekezo sparhaniha yabo bazero za tunga zindo no makiniha no kineho kanaba no mwanadamu ibuse bangu ngwanzo kweli waparhani ba amani baruzo dizora joba Mwenyezi Mungu erijoba Mwenyezi Mungu abadili shangar doka na kana ubadili isainu shetani Mwenyezi Mungu ilaani rangu hale we shetani mwanadamu bahi kabati marongoyo harumaze ngobu kudu zambarume kuriazila ratuka uzi réclamation tipia nam sharika banu rikambo kana nganzo tournante nganzo retour à l'ordre constitutionnel ya 2001 nam ngenga mjoka huire jazaje kemenza hakamoika jaroha bari bare kemenza hakamoi hatoroha ya ujoja yabo ekaha harostehi izobo kondo riloni izo odo kwa katonga rutompandishia no katonga zokanziro yabo iladi muhaini mji muharumasi ekanga rojoka urana mafula shahini mji muharumasi elewe nronrondo
erisala ezandiwa mitukari hamba ye president mwabioni president uti president je n'ai rien à foutre yede mfome oheda ula yede chef d'état ingetika usaidi ambo sejo katambukana na mwanzihe chef d'état Komori le chef d'état komori yashanja jukubali anzukana president e maana president wode mwanadamu bokao habiri harumanzia za voti ikao zila washaka we hamba rais yarenganzi higozi shamvu we hamba dictateur mlainif washonga hamadola ya rithi anzi we hamba mfaume maliku ruwa yode heli ya hewasto heli zangoza kanti donc ya bwana nyasi watukufu tika utani birli mbabesu ala hiyo ngeni jenjeni mwambieni izo bokondo nifikirio hujuma za ngo hizo hada ndo kamwele ukana kabati ngo za hamba za nyumeni zo kazo dopa so shita haizo ananyasi watukufu ezari bakisha hindi yema imamu watu wananyasi kaundora watendeza wananyasi kaundo wabeza wankulia suala inu edo niyo rangu hali wasulibala wasulibala ezari bakishio wakatiro nwaunu dokari washele zizie nongo mbili uka emdi waza Musumani Anzali emdi waza ukaweti mwanadamu joparo edate ya badili hauya reje dingoni emdi wazo kayama nwaba he mwanadamu oyi hesaha heya hata hanki wa mabiho ndabu kongu johantu kanedi mfome ulo harmwe Union Africaine yabwa haini namna yovira hata zingamanya wanadamu ngena ze tartibu izo zonti pia zokaya bire no zingamanya wanadamu abanu gasida sina na nyasi bangaro nao kana kadhalika namdakor abwezo nzona bie wananyasi kao duwakauka ajali ya kuria ilede hatefanyiwa ngamrudini wabiokana Musumani Anzali kana ubadili na mwangalie Musumani Anzali zo yafanya wakati kaondo yerewe kuria ila bahede haka ujibu hede hone sokana mungu yabo sebori shia ngari jo ufanya tartibu ritanganye yema operateur économique wa heda ula qu'est-ce que ça veut dire Hwero aberu wa wabi wakani chilio wanadamu bokondo wa warenga wa wafunga wa dhulumu wa batina tamanjia ya haki ribulier jori kantiri hadi isi heli aladhimu ribulio wandu bokondo walomonze wajwe waje haunafasia na kadha ala fule jawabudo kayana yabo harumaze ngo zinu kabati tabu ngarjo parema ekonomi ma operateur économique waje warende ma operateur économique waujo ladhimu wapare wakati batonto ale Komori wakati batire wa Komori ujone kango na taratibu zo shinda wa komande wahadisiwe na taratibu ya ufanya allègement ya heze charge za hao yode sans yama operateur économique shatuka harmo suala la siasa jalinu wako tudongo jizwalezo kasua hafilisha donc yabonge bidio haini mwanadamu yala muheno nondo wakati rulo unu hawakati kawa ilo jawabu le salakanti ilo clair la umwambia nukana Anzali kana change la umwambia nukana Anzali kana ubadili haizo embanange bidio yiwanwa hanamna nyinroaji tode namna yinu yabo ekukweni ngani mwambia nukana ngamrehemu mfanya kurie ila ngamrehemu izo mafanya sha ngamrehemu hawakati kawo ani ngamrehemu shade ikaya wala wananyanyi bokonga aminukana waka sababu mfanya kuria ila ikaw ngamjua kana kwa na uparo hunra jawabu favorable leizo boko do manziha hikakwa lingo maoneti kwa na ujawa mrejezani dingwani boko azalikano badile manongo wa shokatuwa ikangwa jonyo ngoha wahimenro harumwe bwana wanduwa wane bwana inu heheli boko ndo eladhimu miti mengo ni mwa wanadamu wakongo ambao kana wala Musumani Anzali karna uhunda tartibu ya humtoa bala no miti mengo ni mwa wanadamu bokowe satomo hamnyezi Mungu zeduanza hatu hamnyezi Mungu ngizo nana zijitahidi za hatu za ufanyari mtoa ngari zifanyao zongar subutora ambe ne karundwa hati ya umtoa ngari to humtoa
karjambo wasaya nowe dzino wavula na walo iho warzini sao na kadha kwa nudumu shakar na huichilia hawakati ka ungarjo kana ngabo wakati boko ngarjo rejelana rjerri fanye ze konti za hatu sino ndwanu ikaundo warzinisa shakar na huichilie suala yino haizonga Mwenyezi Mungu ikawa wanadamu bokondo wakauka ajali wa mtakazani hata mwede hata mfanyezila eo wanadamu wao le jawabu laza liyesaya litowa nilobo kongar amino kana zalika na ubadili kana ujibu favorablement wahema suala bokondo mayozisa kana huichilia wandu bokondo wafungwa kana humbuliani munda liberte heni wakati una nafasi kana yaritabisha si wandulo unungujwa zifanya hal o wanadamu wao wakati ronuwa ununo banu rendo yabo angwa jo hima haukweli haungwa jo bakisha harumu ila laka yao wardi one babanu marwaji wa vire da zila za kambo kana wanu wanadamu kawa kaujajewa timbalbala harumu mdungano hatu yabo dombaba hanu bokonge bidiyo haini mjimu harumasi ya kenti ya jifikir lienro haruma ya akli ne nafsa moyahe hujuma izo bokondo za jiri shatudo kaya harimandi shwazali usmani barua kadha ikazumbiwa ikahombiwa kana badili bismillah na badili basi hizo ndizo rajuhanza shaka na ubadili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.